Prasnya shwa bagi pajba jong soyong konstituensi kin yok banjir ekonomi khmat saka yang dorbar thawan ke jalan nakatiga konstituensi ukur tongga United Democratic Party ubak sensyar ku Parlindo ulai thu bagi don ki long kme bat ki khun samla ki beliok kam sarkar hakapor jo mahe HDR lingdo ubala khlatno kila syak berngam hakiwe pat ki parti ki be khun persyak bat ke UDP. Ya kini ubak sensyar ku Parlindo ula penpau hak jingelang pajba jong UDP kabala long hak sitarik mentau benai jemang arja arpulai naga bentaban panjing kersan nagi pajba jong ka dong kathan kerang hak baya day bat kini ke election naga bentaban jit yo nomi khmat saka yang dorbar tauan ka jela na so yong konstituensi kaban long hak sipau tarik mentau benai jemang ilang meeting area hapo kerang kadni thiawan ngada somu tolat bat ngadap ka mesem abang IEP kadni pi trajitong bat punjab I bapop kene kenong IEP kani ka jingi jong pi ngan sasiw ke liang ben haden ka khalai tadik degi kam ki ba ke jonga kadon ru benta kini ki khana balaya nglayo bun ki kubur naman la ki area jaga konstitusi ki afun ki rongba ki longkme ki samla ki blayo kam yo jam nai mahe ki badon naka service ba naka ni gawi kalian ka parti bale persyayangi ki lasdang bagila syapting ki lasdang dakajing berngem ki fun nga kitu ki longkme khamtame larno laingut ki fun nga ngi syapting bapo ngala kerennya ki ngawang ya phi menta baro om tang kita belayo kami aja mendai ki pai ba ye je parti UDP ba ye je bapo wat ju siap ting nganong ya phi ngadon har ringkar ba phi ba ngadon hadi je phi ngan nomor ngam ye giwe ngan siong ya phi nganai be je phi ka bor hadien ka khalai terik sale hi mo phi ye ki bale hadien ka khalai terik